Buzz SA to all social media platforms. Igama lami uPhumzile wakamngoma. Ekukhuleni kwami ngikhule ngizalwa nosisi ababili. Ngihlala noma nobaba wami. Osisi bami ababili abadala bebezalwa uma benobaba wabo. Mase kuthi lo baba lo kade ehlala naye bekubaba wami. Ekukhuleni kwami bengumntwana othanda ukuhlala yedwa nje kamereni. Nginembono, nginama visions amanye engawa understand. Njalo kube ngathi ngiyaboniswa and into engiyiboniswayo ngakusasa ivelane yenzeke. Bengihlezi ngiconfused njalo. Abantwana bathe lapho beqala ukuphathwa eadolescent stage, mina bengingazi nokuthi yini leyo, angizange ngaadola. Ngesinye isikhathi lamaphupho benke ngidinwe, ngicasuke, ngize ngiyithole ngigeze isikhathi eside, ngikhala, ngiscream eshaweni ngithi lamaphupho lawo sekangiyekela kahlukane nami. Okubhlungu ke ngokuhamba kwesikhathi uma banobaba bavelane badlula emhlabeni, baba kwi-car accident, leyo ngozi yemoto yabathatha bobabili. Hayi ke emva kokudlula kwabazali bami emhlabeni, ngicela ukukutshela ukuthi bekunomoya njalo ngo12 ubuvelane ungivusi, uthi Phumzile thandaza. Amaphupho lapha wayibekile phansi ayaqhubeka ngibonisa imbono engayi-understand, nginama visions amanye. Hayi njalo ngo12 ngiyavuka ebusuku ngiyakhalela, ngiyathandaza. Ingane zama ezimbili, angisho zona inobaba wazo, zavelana zathi sisi thina ngeze sikhone lokhu, angeke sikumele lokhu. Phela wena ushiwa yikhanda and akekho umuntu ozokuthinta ngoba ufuna ukuzwa umuntu. Impela uyigazi lethu kodwa cha thina siyakushiya, sobuyela kubaba wethu njengamanje. Inhliziyo yami ibhlungu ukuthi izingane zikama engiphuma esiswini nazo zingishiya kanjani ngisesimweni esikanje, zingishiye ngedwa. Kwababhlungu ngakhala. Bafika ubusuku ngalolo langa, aqala phansi amaphupho ayitika ngami. Ngo12 o'clock bengathi ngisethi i-alarm, bengivelane ngivuke kube nalento ethi vuka ukhuleke Phumzile. Khuleke lizwe Phumzile. Phumzile vuka uthandaze. Thandaza Phumzile. Emthandazweni yami ngaqala ngathi angeke mina ngilokhu ngithandaza kanje. Zibonise enza direction ukuthi ngithandazelani. Yini lo ifuna ngempilo yami? Ngikhombise wena ubani kahle kahle. Zikhombise kumina ubani ngenzise lento le ofuna ukuthi ngiyenze. Iqaleke manje imbono ithi wena you are the chosen one. Ngikhethile, ngikhombile ukuthi wena uyophulukisa isizwe, wena uyothinta inhliziyo ithinte kwangempela, wena ngaphezulu kwakho ngibeka isibusiso, ngigcobile ukuthi uphilise abantwana bami ezweni. Okwakho ukuthi ulalele, wenze ngalendlela le engizokutshela ngayo, ngoba ulimi lakho lubusisiwe, oyokukhuluma abantu bayokulalela. Sithini ke manje sibonakaliso? Ngiconfuse kokuqala okugcina. Ngihleli ngedwa ke manje vele lendlela abantwana bama sebengishiyile. Sho ukuthi kule ndawo lengihlala kuyona ngaphesheya komgaqo kunezihlobo zethu. Umuzi ongezansi kwasekhaya izihlobo zethu, nangalana futhi izihlobo zethu. Sho ukuthi imize u4 eyakhelene hlala izihlobo zethu vele zokuzalana, izihlobo zethu zegazi, sibhekene vele sigadene. Nazo vele seziyasho ukuthi ayikhona ungahambi kahle kulomntwana. Omakhelwane vele sebethi ngiyaloya mina, why ngihleze ebusuku ngikhalela. Sho ukuthi umina engabulela abazali bami. Lapho anginendaba vele angibabhekile. Ziqhubeka ibonakaliso zithi abaseyikhundleni eziphezulu bayokubuka bakushalazele, bayokukekela baqhamuke ngala nangala benze ngathi abakuboni, bebe bekubona kahle. Kodwa kuyomela ukwenze wena ukuthi ungagive up, uqhubeke udlulise lo mlayezo nale message engikuphathise yona. Umina umnikazi wendlela, umina umnikazi wezwe. Ngiyovula indlela nale ngekho khona indlela for wena. Nala ekumele ungahambi khona uyohamba ngoba izwe lisentandeni yesandla sami, izwe lisinabelo seinyawo zami. Kuyomela uqhubeke ungami wenze lokho engikuthumele kona. Kusho isibonakaliso. Hayi ke
ngiqale-ke manje ngithi mina no lesibonakaliso lesi siyangicindezela yini engathi lesibonakaliso sesiyinkinga empilweni yami ngizama indlela yokuthi ngikhohlwe ngalesibonakaliso ngicela ukukutshela ukuthi ngathatha utshwala ngamkunka ngathatha ukubhema ugwayi ngawubhema ngicela ukukutshela isibonakaliso-ke isibonakaliso adlani ney'ngane sisebenza khona lapho uyabona la sengithi kungenile egazini sivelane singidrayive kakhulu uyazi mangabe usuphuzile ukuthi into uyenza 10 times ngaqala-ke manje ngathambisa umthetho ngathi ayihlale phansi ngathambisa umzimba ngathi ayihlale phansi ibamba umthetho othi ngenze lokhu engithunywe kona othi ngiqale let me reach out to labantu laba ekuthiwa angivula umlomo wami ngikhulume lokho engiphathiswe kona hayi ngaqala-ke manje ngabhala futhi into ebengiyibhala biyifikela mina angizange ngaplana ukuthi ngizobhalani angizange nga-arrange lutho bekuvala nekuyibhalekele ngabhala ngaphosta everywhere ngaphosta ko-YouTube ngangena konke le kunomuntu khona ngangena ngashiya umlayezo ngakhuluma hayibo abantu baqala lo mlayezo bawulalela baqala abantu bangilandela baqala abantu basizakala baqala abantu bakhombisa interest kulo mlayezo lo engubhalayo. Kanti emkhathini bathuli babhekile bathi ubani yona le ntombazane le yadlisa ngamapayipi kanje iyasabisa kanje yini engathi ne-information ngathi yonke ixwayisa abantu itshela abantu ngathi iqaphelisa abantu kwamele sidile nayo once and for all ayibahlale phansi baplana ukusodila kanjani nayo omunye aqhamuke ne-idea athi next ngisho singaqhamuka ngeindlela ezihlukahlukene iyobona ukuthi thina isekabi lengane athi omunye kunganjani sidisguise ngomndeni why singayi kulo malume wayo lo ozalwa noma wayo lo malume osenhlizweni yayo lo malume lo oclose kakhulu oyiyona yonke into kuyona le ntombazane hayi bavumelaneke baplane emkhathini bavumelana ukuthi ke akuthathwe isihlobo sami kudisguisewe ngaso ukuthi sizongiphazamisa hayi ke ngelinye ilanga ngiyezwa kuthiwa kade kunomcimbi womndeni kuthiwa umalume wami kwi-age efana nami sakhula nje sonke futhi esikhathini esiningi abantu abaningi bebethi hayi nje nginokukhula nginokuyindlela okuyiphathe ngekho right kodwa umalume wami bekangidefenda njalo bengithi nje mengihleli ngedwa ngikwizoni yami umalume afika azongijoyina ahlale nami hayi ke sengizokuthiwa kade kunomcimbi thizeni womndeni umalume wathinta obabomncane nobabomkhulu izitho zangasese hayibo ngicabanga ukuthi hayibo nangumalume usenjani usho ukuthi uthanda abantu besilisa umalume okay into eyenzakalayo ingangithusiye leyo kodwa ukuthi usengazayipotozele amazambane obabomncane nobabomkhulu into enjani leyo ayike indaba yamalume ngidlulise kanjalo hayike ngelinye ilanga ngihlele endlini ngibhizi ngipeqa imibhalo ngiyafunda imibhalo hayike ngizwe inok umalume hayibo ngijabule kumalume iphathele ibhiya lakhe vele uyashaya kanjalo hayike sihlaleke nomalume sihleli siyaxoxa uyishayela ibhiya lakhe kumnandi athatha ibhiya lakhe alibeke lapha eceleni kumnandi nje hleli aqale kumalume athi mshana lana ke Shanozi kunenye intombazane lapha engishaya dingdom uyabona ngicela ukuthi ungikhulumele nayo nje ngitshenile ngawe ngayitshela ukuthi nginawe namhlanje so ngifuna ukuthi ibe neproof ukuthi nginawe lana njengamanje ngoba bengikukhumbulile enhlizweni yami so le ntombazane lena bifuna ukuthi ngihlale nayo namhlanje kodwa manje Shanozi phela nami ngikukhumbulile umndeni kwamele ngakubheka hawu ngithi malume ngizokhuluma naye kanjalo le ntombazane avelana uncle ngena ku-Facebook kanjalo le ntombazane uzoyi-invite uqeda uku-invite mase niyakhuluma uyitshela ukuthi unami la hayike ngiyi-invite-ke intombazane mengiqeda ukuyi-invite le ntombazane ngathi bekade singilindele ithi hawu sawubona mshana kamalume ungitshele likhulu malume ngawe bese ngikungitshele likhulu angitshela ukuthi unawe namhlanje ngithi mina ithi le ntombazane lalela-ke mina Shanozi mina ngiseyikhundleni eziphezulu uyabona ungifice kahle nginomusa la namhlanje ngizocela ukuthi ungitshele into eyodwa nje oyifunayo empilweni yakho ngizokwenzela ngithi mina
ngibuza umalume ngithini malume ngathi le girlfriend yakho le iyaspeeda kakhulu. Athi umalume khulileka-ke Shanozi, yabo njengoba esekhulumile loyo vela nusho into oyifunayo noma kuthiwa ufuna ini umtshele yona. Phela lo useyikhundleni eziphezulu, ibona abaphethe umnotho, ibona abaphethe izwe. Laphayana ngiphethe umakoya womuntu, mudala futhi kunami uthe xaxa. Isho into oyifunayo Shanozi. Ngicabangi konje yini into engiyifunayo empilweni yami? Ngifuna ukuvula i-app la engizobhala khona le story zami, kube yiyona i-app esegameni lami. Ngifunani? Ngifuna imoto, ngifuna umuzi omusha. Athi umalume Mshana, isho into oyifunayo, bala into oyifunayo. Ngifunani? Ngifuna ithenda. What do I want? Athi-ke mase ayabuza-ke lesigogwana sikamalume, sithi phela Shanozi ngilindileke ngitshela ukuthi wena ufunani, mina noma kuthiwa yini lo yifunayo ngizodeliver. Kodwa lalela-ke la Shanozi, kuzomele kunento eyodwa engizocela ukuthi ungenzele yona. Yaqala-ke inkathazo. Ufunani-ke manje? Isifunani i-girlfriend yamalume? Ithi girlfriend ngicela ukuthi unginikeze inamba yakho ngingene ku-WhatsApp, si-chat ku-WhatsApp. Ukuze sikwazi ukuqhubeka ngale arrangement yethu. Hayi-ke ngiyinikeze-ke inamba yami. Mengingena ku-WhatsApp avelana avula igroup. Kule group khona mina, uyena nomalume. Hayi-ke useyakhuluma-ke le ntombi kamalume. Ithi ngicela ukuthi uhambe uyohlala ekamereni wedwa. Lento engifuna ukukutshela yona, ngifuna ukukutshela unomalume. Hayi ngidlulise 2 minutes inyane. Mase ngithi okay sengise-kamereni, ngiqamba amanga. Ivelele le ntombazane ingisendela isithombe sami nomalume esihleli. Ithi unamanga nangomalume wakho ethi wena usahleli lapha uzange waye ekamereni. Hayibo, into enjani le? Sho ukuthi umalume uhleba ngami ne-girlfriend yakhe. Into enjani le? Hayi-ke le ntombazane ivelane ingisendele i-screenshot semali ukuthi iqeda ukungisendela imali. Hayi mani, mengabe ngithi ngiyayibuka le mali, hayi le mali le i-wallet yakudala lena kusiyona i-wallet yamanje. Ngiyibuze le ntombazane ngithi unamanga kanti unjalo. Ithi le ntombazane sho sikwenzakala i-mistake ngoba phela ngihlezi ngisenda imali ngakusendela i-screenshot wrong. Ngizoscreenshot eyamanje, ngizokusendela i-screenshot esi-right. Ngiqale ngibe suspicious, usikwenzakalani lana? Angi-understand. Kodwa engqondweni yami ngivelane ngibe dom, kube nento engidomayo nje. Kube nento engidomayo ngingazi ukuthi angisakwazi ukucabanga fast, ngibona ukuthi there is something wrong la endlini. Aqhubekeke lo girlfriend lapha ku-WhatsApp group, athi uyambona umalume wakho wangilalisana isihlobo sami mina. So ngizocela ungenzele i-favor ukuze uthole zonke lezi zinto engizokunikeza zona. Ngizocela ukuthi ulale nomalume wakho. Ngithi ini? Uthini wesisi? Ngenze yini lo manyala mani lofuna ungitshela wona? Ithi intombazane ngithi lala nomalume wakho ukuze uthole zonke lezi zinto, uthole yonke ingcebo oyifunayo. Ngithi okokuqala wena ungisendela ama-screenshots a-expayile, ungenza isilimo uthi ufakele imali ngenamali. Akunamalume ngalala lana. Ngivelane kushaya isikhathi sokuthi sekuyihora lami lomthandazo-ke leli. Ngivelane ngisukume ngihambe ngekamereni ngiqale ngipomporoze ngomthandazo. Ngithandaze ngikhaste wonke amadimoni, ngikhaste all the evil spirits, ngithandaze. Umbona umalume uyayoba uzama ngazo zonke indlela ukhuluma izinto afuna ukuthi ngicasuke. Ngiyeke kwakuthandaza, ngikhohle kwakuthandaza. Ngivelane ngithandaze kakhulu. Mengiqeda ukuthandaza ngithi you know what malume, ngizocela ukuthi uhambe, sengifuna ukulala, isikhathi sami sokulala lesi. Athi umalume hayi mina ngizolala lana Shanozi, ngizolala edaningi ngikhululeka. Ngithi malume akukho lo zolala khona, angisho nabakunikile isikhathi isikhiye sokuthi ulale endlini esenzathi bangitshenile phela ngicela ukuthi wehlike uphume uhambe. Umalume nje ahesitate ukuphuma. Ngize ngiqale phansi ngivelane ngithandaze-ke ngiqale phansi ngithandaze. Abona umalume ukuthi hayi-ke ayikho into azoyenza, ahambe kumalume. Ngisale ngithandaze futhi ngithi ziveze kumina. Ngithi ngisathandaza kuvelane ukuthi lelelele ubuthongo obuphuthumayo, i-emergency ubuthongo obusheshayo. Buthi lelelele uyabazi lo buthongo engikhuluma ngabo. Mangabe ngilala ebuthongweni bami, angisho bengithandaza ngithi ziveze yini lenzakalayo angiqondi. Kuvele ebuthongweni bami kucace ukuthi umalume ubekazongisayinisa kahle. If mina ngivumela umalume enze lokho akwenzayo, ngivelane ngiboniswe imbembeshane enye engathi isilwane esisabisayo
esabisayo ewola kwasani thiwa if ngangivumile ukuthi umalume azenzele bengiyohlala ngehla ngenyuka ngifuna umuntu wesilisa le engakhona bengiyodestroya emndenini ngidestroye kwasibari kwahlobo kwasani yonke into iyafana yonke insiphi iyawasha ngiphumele nangaphandle emphakathini ngispreade le ngispreade khona nakhona ngishiya abanye abantu abanamarabi ngishiya abanye abantu abahlanyayo abafuna imbembeshane everywhere nanoma ikuphi bengengize ngibe nahlazo bengiyoba intombazane egijima lokhu okweqile. Yes sis. Ngibona ukuthi imithandazo yami la ingaphulile ogibeni ebengicushwe ngalo. Ngibona ukuthi imithandazo yami la ingisebenzele, ingiprotectile, ingivikelile imithandazo yami. Mangabe ngithi ngiyangena ku Facebook ngiyayichecka le ntombazane ebengichatha nayo intombi yamalume. Demet lo muntu akusiwona ngisho nomuntu wala umuntu waledeni sho ukuthi it's a special agent esithunyeliwe ukuthi mina singididise ngicabanga ukuthi ngikhuluma nomuntu wangempela kanti akusiwe umuntu lo yaya umuntu odesignwelwe ukuthi adestroye azongiphazamisa endleleni kodwa ngibonga ukuthi ngaphunyula kanjalo ngamandla nangamandla okuthandaza ngamandla omkhuleko ngayinqoba impi. Buzz SA to all social media platforms sizoyibeka lana kokwanamhlanje isiyolala ibonene eyitorini elandelayo siyanthanda kakhulu.